In Zavayin Tibay Vek Ule, Mizoram Catholic Ocean Centenary Le, Saint Mary's Parish Good Voice Tum Panina, lawmna Kalo Lom Cheu Atsu, Kehi Catherine Lompui Kania, Kehi Michael Lalkonga Kania, Voin program Kai Shway to Turte Kani, Ole, Amasaberin, Kanhunte, Patian Nena, Minkol Tira, Trong China, Minne Sakturin, Le Kalkomte, Lomna Tu, Minse Sakturin, Pu John Deng Dailova, Parish Pastoral Council Treasurer Kansome. Hey, when you have one point more tuck tongue to Ruat Sa, who better tongue zella, Centenary Parish Pastoral Council Vice President to Tuna. Tak salampang chak nona le dam lawna wangin he hun pui mo takhi aron lo thei don lo kan ho tu ten hun chep takara he chan bo pui mo tak lo turi min han ruata mi bal trong trai na kam ha chum zo chuan welcome speech hoi te soi zoi na kan ei don ya le kan zai kan tinga kho sun chena kan sia manga cho mi mal trong trai na ka mang sun jom don ya kho chen chena sia min lo tran ang le pa le fa pa le tharau thiang lim hingin amen lalpa min mangai tu nangin Catholic Kohhran thiang lim min din saka suta telvea min siamo bangin tilung le thì tak rất đến lòm thú kan phi la che lalpa hun buai le chep tak le harsana engmo kara Mizoram ka khir Kohhran thiang lim min din sak atanga kum zana mang theya kain ruam man na voini hun kan thleng thei tele abi takin Saint Mary's Parish Good Voice Tum Panhina mang thế lai mun na min suai thena wangin in he na lom thu kan phila che lalpa voini kan hun man to te le kan man zel tura te lalpa iming ro puina lo ni sela ke ni mi thing chak lo te kan ni na te kan rilu thiang thim lo na te fel lo na te min then thiang thim saka he ku azara le kan Centenary zara Parish hunga mi pui zong te in ngei le in kom tang niel diala kan hun le ma te kan man chun zom zel theinan mal min som la wena kan program man to tele man le zel tura po dang lo lal berla engkim kan ti apiang hi thu ni sela lalpa kan di la che voinia ai kan phria bial chunga lai Saint Mary's Kohhran chunga mithi kan nei be ka tu na hian lo an in lon pan pui mek ania lalpa hakal san chung khat te zong te lalpa thamuai nom puila an lungai namang an zong te nangin an thoi dam sak che tin lalpa ke ni helai ong zong te po kan tin lo na te kan fel lo na te kan fria e ku ta wa ngai tuai thara kan riru ngai to na zong te nang ma la ma ka lo hei thar theina turin min pui nom pui zelang che voinia ku ve Parish chunga dam lo ya te mani ina te harsana tok me kan om chung tan chuan kan dila nalpa tun huna hian andama nangma thil ti theina kut chuan han khoila hongai damna pe thewang che tuk tumin ban chanam tu kan lalpa Isua Krista mingin kan ron dil che ro puina chu ale ne nom ro se ati ra umangin tu na le chatua nin amen papa le thra thiang dim pingin amen masaberin
de ram pu zom tak Bishop of Aizol le Father James le Father Jerome te Father John te bi den kan pui thiam du tak Father Kelepale Father David te le Kohhran Parish huam chunga abi pui duam tak tak te voin ni hun poi mo tak te ngai poi mo a mas tiang lim tak te lan da tel thia kan nuwa lai muna alom na hun set poi mo tak te tel the lo kal zong te Centenary Parish Pastoral Council mingin kalo lom chewa theina kan ne ang te pathian ta na kan in pek na te le kan in share ton na te tinung tharin he kut azara mal som na kan do na kut Paris in lungrual tak de Paris in komoi tak su kwa mi puite kan ni thun rom zel turin du sakna kain lana Paris wam chua rong bol na sang chel tu abikin kan sister poimo tak tak te le te tu te nu le pa te e Kohhran ta na thane wa ta lo thok thin tu te an lom chewa ti na bi ke voin dia hela kan choi mo tu puro na Padma Street dong bi ta kan welcome boka in zawa in voin ni tim takin kan mga kan roi ne ngang te tim takin i che dang pe ngoti kha lom puina local khom jong te kan lom puinan kan soi ani e kalome lom na thu mi su sak tu pu John deng dai lo chung lom thu kan soe tu na chuan in pu James lalom sanga Secretary Parish Pastoral Council ne na tangin report in pe sak turin kan so me This is Centenary Lesson Mary's Parish good voice som thum le panina mang tura voine lo pung khom te le bik tin kan Parish huam chungaring tu te adam lo na le thil danga wanga in lama om te le abik takin tharau khovel om to te Parish Pastoral Council chuan voine pol hin chibaya bu kani ti dei voine a hian kan pui thiam thanem takin miron tel pui the kan lom hle maya khoi takin kan bishop te le kan pui thiam te baka helai Parish huam po na changa local kan om chun khoi kan thurmun na tein loading lok teang alom nan kuti lo beng teng keni bial hi kan van nei thina enga mo hun pui kan man hian pui thiam thanem tak kan han nei thina kan lom hle mai PPC te khoi kan thurmun na tein om mangang te loading temu PPC member te alom mo me hey PPC kan han tia Parish Pastoral Council tina nia mi pui tam tak hi chuan kan lo se chiang lo pal deuh thina hey PPC ni tur hian Kohhran tina ring tu mi pui ten kanai o tur te vol mangin kan han thlang chuak thina chumi pialama nominated te no Martin ex officio kan han tiang chi te po kha nom teleni ti kha mi pui ten kan lo se don nia tinai PPC sum he kumkal tau gas atanga milongai da mula kumkal ta September atanga kumin ogas thleng hian kan tholom tin khom za ta hi nuai kwa sing khat sanga zanga somni le panga nia hetiang za tholom kan nei theina chan hi Kohhran tele Kohhran mi puite wanga nia chu wang chuan PPC chuan Kohhran mi puite le ring tu mi pui zong te chunga thinlung takin lom thu a soi tak zet ani chuti rualin tholom lama te ma son le zel turin min ngenin min som hal bokani ten Diocese Pastoral Council a hian keni Parish hian in budget kan naya chu nuai khat sing thum le sanga nia April ni sari khan kan budget hi pe kani an phara atu ka kan pe ngal nin kan sia heng zong hi ring tu mi puite tholom ting khom atanga kan ti the ni wangin
กันสวยตากินKohhran mi puite chunga lom thu kan soi tak zetani tin komin chung hian Parish huapin Centenary Jubilee retreat kan nei kha kan la sing kan ringa ni som ni ninga ni zana changa ni som ni le pathum pathe ni zan thleng khan helaya St Mary's Kohhran buat sei ni ya retreat a hian riak lut zat hi mi za som thum le pathum kan nia tin medical team hian min ria chil renga an ni hi mi paruk an riak lut deu zia boka retreat hi kan riat sual lo chuan he Parish sa retreat camp kan nei towa riak lut tamber chum nin kan ria alo mom hle mai ten mei chia hi retreat camping a lut zat hi mi somnga le pariat lai an nia mei chia hi mi pa hi mi som sari le panga an ni thungani retreat na hian atana kan sum sen so hi nuai ni sing sari sang sari zat thum som ko le pahne nia PPC sumba ka he Kohhran chunga mi malang tele chung kuang zong te po thil pek ron petu an oma an chunga kan lom hle mai tin hei kan retreat miron bua sai sak tu te hi Holy Redeemer Retreat Center umroi lammi an nia Father te ji te Father li jo te ba ka pi teresai ani kha stigmatis kan ti lam pangkha nia hei min bua sai sak tu te hi atlang pui thuin zo tong thiam lo ve kan nia chuta chuan trong min le sak tu Father Gabriel te Pu Francis lal mangaya te tin katege Simon lal ram ha ka tele Sister Agnes te an nia ni chunga khan Kohhran PPC chuan lom thu a soi tak zeta tin kan retreat Paul hian confession te nei nia chuta chuan a china kan soi ta angin keni bial hi kan van ne pui thiam pariat lai mai confession min ngai thak miron ngai thak saka kan lom tak zeta ni tin kumkalta September atanga kumin August theng hian mangai kalta mit thi kan han ti kha kan huam chunga kan Parish a hian mi som le pakhat kan neya baptisma chang thar hi mi som ni le pakhat kan nei boka in nei sacrament dong thar hi tuak li chau kan nei thunga ni o kum khat chungi ni nei tuak thar dong hi pali chia kan bial chunga kan no mani ngai tu na se na ngai hle mai ten tun tin hula kan Parish a hian ring tu mi pui hi mi sang khat zathum somriat le pani mi sang khat zathum somriat le pani kan ni me ka St Mary's a hian mi pa zathum somruk anoma mei chia hi zathum somriat le pakhat an nia an vain zasari somli le pakhat an nia St Joseph a hian mi pa zani le pariat mei chia zani le som paruk nin an vain zali somni le pali an nia St Dominic Savio a hian mi pa za le pani mei chia hi za le som panga an vain zani le som pasari kan ni tlang pui thuin Kohhran tina mei chia an tam zok zel ani tin hei tum haya kan sia dangin kumin diocese Centenary pualin in ti sia na sang diocese ina buat soya chuta chuan tum hai maya zai polin ti sia ka helai St Mary's Parish C3P te zai polin ti sia ka loman pakhat na an la tin faklamin ti siak YCS pula khan St Mary's YCS te pakhat na nin pathum na hi St Joseph YCS te an ni boka tin beginner department tana drawing competition a khan Odilia Malsom zeli St Joseph chu pahni na nia tin ni min mai han badminton an zawani zan lama khan pu Anthony la ro tluang ale tlangwal Thomas la lom zuala an ni kha St Joseph lammin nia ni kha ni pahni na din hunan hau bok ani khang ka soitak zong kha khongain zai pol teling kan thun muna chain loading lok teng mimal ming kalam tele kan zai pol te le fakla mi ti siang na tel zong te Parish Pastoral Council chuan khang fe chuak zong te chunga khan thin lung takin lom thu a soi ani e lome Pu James le lom sang chunga lom thu kan soye tuna chuan choi moi na hun kan mang anga voina kan choi moi tur hi kum sang ni som ni panga Padma Shri awardee Pu Arla Rona ania khongai takin stage ha lo chau se Pu Arla Rona stage ha ron chau chung hian mi puiten kut bengin kan lo lom don nya choi moi na min nei sak turin kan beram pu zom tak Bishop Stephen ro tuanga kan som ha le kut be mi puiten kut kan lo beng char don ya
pu arlal rona kan lompui emema tin choi moi ne min hlon sak tu Bishop Stephen Rotwang chunga lom thu kan soi boke tuna chuan zai pol zai kan ngai thanga dai si zai pol te zai turin kan som nga le stage in ta ni e dai si zai pol member te kan lo in rem chungin to karo le kan bishop zau tak te kan pui thiam te le helai parish pastoral council member te le Kohhran parish huam chungam Kohhran member zong zong te Mizoram Catholic Centenary Jubilee Paul in chibai kan buk chewa tin Centenary Parish Good chibai kan buk bok chewa dai se sai Paul ten venia Centenary la lalpa chu fakaro ti la kha karon rem dona thinlung le ti tak zedin milo zai pui ve donia kan thiam vek toin ka thia hei kan lom khop maya kumin Centenary la hi lalpa chu fakaro ti hi ketikis tlang than khuma phua ania ani hianin thinlung le ti tak zedin na phua keni dai sai pol te po mal somna kan pathian mal somna kan changa tun thani borwell chawa hi kan la upload ta YouTube a thanks cheng te kan te members viewers hi ka thakhat akhanin sing apel vea tuna pheichorin sing ni sang li kai chove to ni kan lom le ni venia hian thilun ti tak zekin lalpa chu fakro u pathian fakna kan la nange
Centenary la moi taka min sak tu dai si zai pol te chunga lom thu kan soe tuna chuan St. Mary's Parish priest Reverend Father Caleb Lalong Sanga to soi turin kan osome kan berampu Most Reverend Stephen Rotwanga kan father sister duom tak te tin abik takin purona timayang kan Patmasri council lama kan Shwai tu te tin tui kwal lama tanga local te Bethlehem lam te tin helai St. Mary's te Centenary le Parish ku chibai kabuk non le acheu daisi zai Paul Khan Centenary la thiam takin an ron sa long tlaya an sak kha ka ngai thak ma sak perania minan ne khopa e karil ru chuanin Parish kut kan lom ve huna kavan som don chiang em katia ti chuan kan som ta cheu ni in ha kumin hi chu Centenary kumaniang in ha ti ka ria in picnic te ka duwa chu wangin picnic na tur lam kha enga monite kan laron ngai tua dona thil danga man kha rem don lo ni picnic nan hey Parish kut kan loma St. Mary's Parish kan yangin nu mari pian cham hi kan kut ani enga tinge mari pian hi lom tlak ani kan ti chuanin pathian fapa pai tu tur alo pian ta ka chuan Isua Krista hi alo kaldon alo piang don chiang tinani Isua mel kan hu main nu mari mel kan hu ringot po hian afa pai Isua Krista alron kaldon ti kan riata wangin nu mari pian hi lom tham atlingani anin ngai tua thewila nang le ke he khovela kan lo piang ta kan pian awang hian enge lawmna kan thlen midang te hena ti te hi in ngai tua ila hei kumin Centenary kum hi kan Parish tan po thil sin sia thak tak diocese levela in elna te loman te kan la kong sanga abiakin pathuma mason chi sang athil saklama te rinalama te ma kan sona tin kan tho ho na te atha kan lim kan lom ani hey Parish kan yang hian kan tho ho zelanga malam son zel tur kan ni ti kha thetlang bokila tun ma father lom to te an rong bol na te an thorim ra zong song te ril ruin asia tin he Parish ya kalzel the nan chuanin lang lo lama na sataka kan lo trong try nu mari kan au zel kha angai ti kan sebok donia hey tun lai chu kanin ti mu deu kanin copy dewa kan Centenary lom na sanga hianin father te hi kanin troi om liam lom tu soinan te enga monite kanin peve thina ke po chu tiang chuanin kan father duam tak local te hi enga moni kan Parish Council lek hemi mi puikal khom ming hian kan ngai poi moni ti kan lan tir duwa Isua Krista ron thlen tu chu mari ani pathian mal som na kan don na kalkong chu Kohhran hi ani tin Kohhrana atak taka mal som na sacrament kan don te kan nun chom tu te hi chu kan pui thiam te ania wangin an chunga lom tu soinan le kut lom nan present pe kan dua Father David kha kapula ronding ve hrim sin ani hi thil tam taka aphena thok tu le ngai tua tu ania kan rong bol tu te ka ko chua ka nga Father hianin lom tu soina thil pek min lo pek sak se ma sain
kan bishop kha local se ku lo beng ka do krong ko ton nge kan zinga senior de ubera tlar ma chon apumru chu tena chu ma se thu de ubera father James kha local te se ani he abula thu te he sol ta thu te se anek chove ar thau chon re no ma se kan lau berania ni he Chuan Seminary lam and call to Father Jonah local se voina kan hlan na kha ka beng bula ka hau da uve kan ya alo tian ne he kan Bishop Secretary Father Mizoram Vumbiak dika local se kan Youth Director Father James dalruat luanga James Junior kan ti mai thina chang chuan chho se thalai te kan in va beng ring lo vein director local he si phir lama kan Parish priest Father Paul Swante local se no Chuan Father Gabriel Van Malsoma Cathedral Assistant Parish Priest ani I would also like to take this opportunity to thank our sisters in the convent. Many of their works, many of their sacrifices and prayers we do not see, but yet we know behind the success and blessings that this parish receive, our sisters are there praying for us, arranging mass and taking care of the Holy of Holies, the most important place in our parish, the sanctuary. Kan biakin hun poimo ber en kol tu te anni anchunga lom thuti tak zetin kasoya. I'm not calling you out, sisters, but I have a special gifts not to be given on this stage. Okay, it will be given separately. So thank you, dear sisters. We are proud of you. We are very happy at your services. Thank you. Kalome. Reverend Father Kalep Laldong Sang at sunga le vuinia puitiam miron choyom tu te zong sunga lom thu kan soye. Tuna Swan Mizoram Catholic Ocean Centenary Puala Diocese Pastoral Council le Diocese Catholic Chalai Paul tinan buat say Zai Paul inti siaka loman pakhatna dong tu St. Mary's Parish po Zai Paul Zai turin kan some kan savain ring doin kut beng ni lomang u. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah chorus moi ta kemin rem sak tu Saint Mary's Parish zai polte lom thu kan soye tuna chuanin music video release na hun toite kan manganga music video min release sak tur hian kan berampu zom tak Bishop Stephen Rotluanga kan som hal buke Ole kan berampu du tak the most reverend Bishop Stephen Rotluanga te kan Parish priest far klep long dang sanga Lekan assistant parish priest for the village han mo ete he kan DYD te bishop secretary te le mana seminary kan director te le DYD milo shoi to chin to for James te for van mal so ne for Paul son te kan lo lom chewa i kan lo lom cheu ni ti kha kan soi pasadua tin he jubilee puala local khom zong zong te tui kwal lama tang te le bethlem lama tang te le heta lai sen meri sa trang te a local khom zong zong te kut chibai le centenary kut limom tak jubilee limom tak chibai chaber kabuk cheu ani tin hai kan conductor le helaya kan zaipol member chen khatte le kengi poina rong kalo bol ve to na dai si zaipol te abik takin kalo lom du cheuwa alung len thak chin kan sul nu veng ang te chutlem hlema sela in mu kan mu cheu hianin kan lom ani chibai chaber kalo buk bok cheu music committee mingle helai parish chalai ming point kalo lom cheu wa chibai kalo buk cheu ani kum sang li som ni pali tru sang li som ni panga conductor turatan pu francis el mangaya ruat ani tin athachang do turin ekei david rong ngai oma assistant conductor ta ruat kan ni tinin abik takin kan conductor hi zaipola kan pa berani kan chuanga zaipola fa te min ngai saka min ngai event ema asoi dan phei chuan lazir hi kan ha chol nam hun turani ati thina ni chutiang khop chuan lazir dai kan phura kan ha dan chu ka soi lo yang jubilee inti siang na tura kan in puwa cha na te tuna Hallelujah chorus tele mas lakan soina tur kan puat sana zong zong te azar kan zawa achunga lom thu kan soi mol mol bok ani ti chuanin lom thu tlem kan soile lokang ama sabering kan Parish Pastoral Council te min thuam moi thina wangin kan loma he kan uniform moi tak mai hi kan Parish Pastoral Council le father te na min pek ani min thuam moi thina kumdanga po min lo thuam moi to thina achunga lom thu kan soi mol mol ani tuna kan recording kan release tur hi anima Christi ti ni Christa tharam thiang limla ti kan soi chin kha ni recording zana kan buai khop mai ni som hi panga june khan kan record ta RYC lama jin tur ten khan engmo in class te kan net ro da si sai pol ten khan in son zoga te kan chana nga ya ti chonin in chunga fire parlor lama in son amu kan tia chonin anin son le thom kha ala dik thelo wang khanin kan conductor te in puwa mga tayo na kan pay le chuting chonin dedicated Christian youth
กันนี่ตบเป็นกี่มานี่ขโมส่วนนี้เฮมิวสิกวิดีโอฮีรีลิสตัวกันอุรนัสเลยพรีวิวตัวนี้ก็ขัดชูงดไหมแต่ไม่ทันเปิดกันที่กันวิดีโอกราฟเฟอร์สักเตะจุงพอลมทูกันสวยรัวลินอันนี้ข้าวิดีโอกราฟเฟอร์กันมันอันนี้ทีนลมทูกันสวยน่าสัตว์เละจวลดูจูเฮมิวสิกวิดีโอเสียมตัวเฮียนได้สิกันใส่โพลินกันถกโคมากันเนี่ยยังอังแต่กันถกโคมาส่วนนี้ simple shoot เรื่องก็จูใครเล่นมาสังกังเวทีเล่นกินไลท์ตีเวียงกันเตียดันฟ้าก็เลยปะบุละเห็นกันหันโซยไงตัวฟักโป่งไงเลยเนี่ยเตียเจงสังอาลีร์สมทุมเป็นแปนี่ส่วนนี้ให้มีการชูตติ้งจานเวกเฮียนินฟ้าเดวิดันเบนเดิกชันเตมินในสักเบนเดิกชันนินบุลกันจันนะที่ส่วนนี้บัติเตสมอยหลวงกันที่บัติเตกันวัดสิทธิ์เลียกันจังนี่เฮอันนี้มาคริสตีกันรีคอร์ดจานเละกันชูตจานพอเฮียนินที่ฮันกันลิงก์ลาเฟลเทียฟ้าเตจุงะลมทูกันสวยหมดเลยนี่เฮียไอเฮียนกันลมนะเฮียนตีสร้างเละเทียละเฮียไอเฮียนอันตีลันดันเตจุอมเสลักกันตีหลังเงี้ยยังจินเฮมิวสิกวิดีโอเฮียนปาริสฉลายส่งแต่กันเทลเวทีก็สวยตัวอลังเรารัวมานี่บรันช์เชื่อว่ากันเราหนัดลานนั่นเตะหากตั้งกันเราถอดสวดซาเตะค่ะปาริเชียนรีเฟรชเมนต์ตานเตะกันเราพังเวทีนะอลังเรารัวมาปุ้ยหมดตักซีนบรันช์ฉลายส่งเตะเบทเลมเตะตุยกวลลำเตะเฮตัสเซมิริสบรันช์เตะปะกันเทลเวนีเฮมิวสิกวิดีโอเฮียนกันเทลเวนีติค่ะกันสวยตัวอินทิตาตุตักินเฮมิวสิกวิดีโอฮีฉลายเตะตานกันที่อันนี้ทินให้กันเฮลาให้กันสบายตานตรงใจน่าอุรสูนกันที่น่าไล่มูพอร์ชวนานิวังอินวันนั้นเราก็ส่งเตะเล็ดล้างช่างกระทลิกรินนะวันตู้เตะเลมิดังปุ่ยนะดำนะกันลงมันเทนานยูคาริสกันลงไอ้หลุดจวลเจลเทนตูรินเฮลาฮีตั้มเทยังเบราเทดัตูรินกันอินโซมอันนี้อัตโตเบราจวนเองก็มาสวยเหมือนกันในเตะเละอารมณ์ทูสวยง่ายสวยเหมือนกันในเตะเขาไม่ลงง่ายเทียมไม่ลงเทียมไม่ลงง่ายดำตูรินกันโซมกันดูเจ้าวะอินจะไว้จุงอ่ะปาริชมีปุ้ยส่งเตะจุงอ่ะขานินลมทูกันสวยหมดดูอันนี้จะน่าตบตักนาตานเฮ้ยอันมิ่งกันสวยหลังเราเงาประเด็นกันเต้นจูบิลีอาคารมิโซรัมปุ้ยหัวปัจจัยโปล่าคานินกันเทียมฟังอันนี้ระวังทำไมเราจูปะคันนักกันนี่เวค่ะมินลมปุยโจเตมินเราปุยอันจูอาคารกันลมเตียงฮีเนี่ยโจเตะกันชกถือเรื่องกันนี่ได้สิเฮ้ยปัจจัยโปลเฮียนโม่มินเราเจ็ดสักละจะยังมินสมดูปัดตากันเราอินทัศน์จวนถือเรื่องกันนี่ติค่ะกันสวยดูจวนนี้กันบิชอปกันโซมังอ่ะมิริลิสักตูรินกันโซเมปะเทียนเราปุยนานอาฟไปสัวคริสตัลเอโกชันเฮเลดินเล่นูมารีปะเทียนนูเฮเซนต์แมรีสมิงจอยชันอเปียนจำอาฮิยันเฮมิงปุตุเซนต์แมรีสเบียลปาริชเล่อันฉลายดูอมตักเตะทอริมนาวางเฮเทียงกันนั้นรีลิสเทีล้อมปุยนั่นแหละล้อมทุสอยจงอินตัวน่ะเห็นล้อมตะเคียนเฮมิวสิกวิดีโอฮีกลางสัตว์ชวนยูทูบป่ะตัวนักขันโมบายนี่ได้ชวนนี่เทงานแล้วก็แชร์เทงานละทีหล่อไหมSaint Mary's Parish Zaipol tile music video min release saktu kan beram pu zom tak chunga lom thu kan soya tin tuna music video kan release kha Diocese Catholic Chelai Paul YouTube channel a clear thein oma hetan lai mun ron kal zong ti han voice som ai tamin love view sakdon ya kan lom me
zai moi tak ngai thak hian nun athilim veng venga chuwan chuanin tuna zaya miron oi le turin tlangwa rolen zo ming thana le tlangwa richard zo thana te kan som nga le Centenary le St. Mary's Parish Good lawmna chibai vek ule kan hnaron sak tur hi karinge ti nia Thiam thiam chom lo zom ve don ya Siamin shil tu o hini tinin ka beirenga kapag lo tu siamin shil tu kay maa o zong zong te hi Kalim ni le lungay ni kanina baki aomen Shil non kangay ni lalpa nangin niniminti tehi Oh, mangay niniminti lungay karumin Lova kaumin Katsok siyamin siyatin Katsama kaumin Nangin min vuan tlata Mala kaumin Katayin iminti O garinge O garinge Daming big baka katana boy mo dang aom lo Nang maatso kanu kanu nale kanina sumte Siamin siyatin Katsama kaumin Nangin min vuan tlata Mala kaumin Katayin iminti Oh garinge Oh garinge Oh iminti tehi inlalpa ikebula karon lang kalutsam na leka nila sungte lalpa nang ininay Lova kaumin Katsak siyamin siyatin Katsama kaumin Nangin min vuan tlata
fakin ma se lo me pu Richard zo thana le tlangwa Roland zo ming thana chunga lom thu kan soye tuna chuanin St Mary's Kohhran Sunday School Committee t-shirt release na hun toite kan manganga t-shirt min release saktur hianin St Mary's Parish Sunday School Committee ya kan director le assistant parish priest ni bok Father David Lelton Moya kan som nga le St. Mary's Church Sunday School T-shirt kumsang ni le som ni panga kompuyet atana kan hak tur hi lom takin ka release alien do le inspect tu lo bale hello me Reverend Father David Lelton Moya chunga lom thu kan soye tuna chuanin faklam min nei sakturin Catholic Chalai Paul Saint Dominic Savio branch kan som ngale Moi taka faklam meron nei saktu CGP Saint Dominic Savio branch te chunga lom thu kan soe tuna chuan CHP Catholic May Chapel St Mary's Parish Zai Paul te Zai Turin kan some stage in ta ni e
lâu na qua về linh lâu bề đi el pa min pui la kani na zong te min sha ti la ong har sa ho min shwa ze lo en khat te a tiang son turin min zir ti rang se ni tin min shwai ro lal mun ne hey hi ka du sa mani zak na min pe lai du song ka ti hey nan min kai na dam chung rei lo te a yan hey zo hi ka di se dal pa min pui la win nge ya yan ben khat te in lo o galalisu deixe uma ilelai ai khan soralia chamezele oile manganna oralal ko en khatte am tiang son turin min sir tirang se ni din min shwai ro lal nun ne hey hi ka du sa mani zap na min pe lai du zong ka ti hey nan min kai ya nam chung rei lo te a ya hey zo hi ka ti se el pa min pui la win nge ya yan en khat te in lo ni tin min shwai ro lal nun ne hey hi ka du sa mani zap na min pe lai du zong ka ti hey nan min kai la dam chung rei lo te a yan hey zo hi ka di la se lal pa min pui la win nge ya yan ben khat te in lo Saint Mary's Catholic Mates Paul Parish Zai Paul te chunga lom thu kan soye tuna chuanin girl child day puala hun toy te miron nei sakturin P Elizabeth lal thangliani kan som ngale ole ama saberin mei chenau pangteni chibai kabuk chewa Saint Mary's Parish School chibai mei chepol mingin chibai kan buk bok chewa Centenary lawmna chibai nen voini a hianin Kohhran te du sakna zara he hun hi mang thei tura hun min siam sakhi kan lo me ma kan sia dangin notice Catholic mei chepol notice Catholic Women Commission chuan mei chenau pangteni hi mang turin min tivea hun toy te kan man rualin
tu na hianin kan hruai tu ten mei chenau pang zong zong te kha in thun huna khan lo ding ula sweet kan ron sem don chu ni mei chenau pang zong zong kha lo ding ula sweet kan ron sem don ani chu he mei chenau pang te ni hi kan man na chan hi mei chia te hi om nem zo kan ni a man lai atangin mei chenau pang te chu chak lo le om nem kan ni awangin ngai sak kan nga ya chu mi awang chuanin catholic mei che pol te poin hetia ang hian mei chia te bi khi ngai sak aphu a ngai sak kan nga ya ti in he hun hi min man tir ania tuna hianin diocese tina hianin he hun mang turati kan nia keini diocese poin parish tina mang turati kan nia keini parish hi he kan kut St Mary's parish kut September ni riat hi hemi day ne na athum huna wang hian he huna hian man kan lo ti ve ta a chumi tur chuan voini kan han mang ani a director in thu cha aron siama amero chu he thu cha hi asei dewa kan hunte atai ta karon chiar chuak lo mayanga grupa kan ron posanga tuna hetia chiar chuan kan ril ru ngai to na te po kan mang thalawanga mani phone ate bethlem le tui kwal le St Mary's bi kha athei ang angin kan ron kap chuak don ani chu chu ril ru le ti tak zitinin lo ngai thlanga ra thatak a chuange ka be se bokani chuan voini a hianin he kan thu cha te chiar chuak thei lo maila kan thin lunga mei chenau pang te hianin ngai sak kan ngai ani ti hi athara kan lo hrian non theu theina turin le ke mani bi ka tak chuan kan ngai lo to po ani mai theya a me ro chu rampum anga te ngai sak ngai kan la ni ti hi kan hria thewa chumi atan chuan chung try na te po mei chenau pang bik te tan na kan man fo turin karon ngen chu ni kalome P Elizabeth lalthang len chunga lom thu kan soe tuna chuan CGP Catholic Chalai Paul Saint Joseph Branch chero minne sak turin kan some an zwain kut bengin lo lomang
an vahan lam thiam em Saint Joseph branch te chunga lom thu kan soye tuna chuan CMP Catholic mi papol Saint Mary's branch te special item nei turin kan some stage in ta nie kudilo ben sakang Next. Barulah. Eng school nghe. Saint Mary School Paul za Paul ni Eng school nghe. khó lẽo Clark Paul som paliat. Eng school nghe. Saint Moses Primary School too Veng Papor veng Eng school nghe. Sarpu padenga sikul chiu. Khoi veng e A pu padenga te veng. ta lo ding ro. Next. 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 Engi zon đi này ăn rượu mày. Nè zon này lối lại cái dòng nàng. Ai umri mình nam rượu mình cái gì à? Ô chú ô cái văn lốm tắc in một tổ lâu máy là phơi là bao. Ole. Next. Anh long cả là đeo ni mấy thầy ni. Hey, chú xem thiếu gió cha cũng rất mày. Cái in buồn này này man chin. Chingal.
cho mẹ tu ber mai tập pum sum kan lo me ole kan ti zelang je hun kan tu es en comando nghe Mizoram ka thiam lawa Andy chu ole next kan ti zung zung ngai oh khoi chang nghe Cảnh khel về đó na. Sakin ring em Bắt chan thôi thôi. ole next oh tiệt khoi chang cái lẩu cái nghe Karim Gans, anh ấy là thọ tin Mystery, ok không ai ít thòm nó iman rồi cái má mình luôn không? Cái má gọi mấy? đi nó next ole tụi ngay mình Michael ba. soi đuôi ném bao bị dâu trong thiểm rồi lát về soi đuôi ném Chi ba đây. kan let lok ngai voi ni het yang nga Saint Mary sin heti laya hetiang em bai mi pui tamin min lo mo he kan lom em ma Saint Mary's have a good le Centenary mangkop theya heti laya bishop te le father tam tak te de na heti laya kal ko ma mi pui tam tak biakin chang local te heng zong zoin voi taya bo heti laya han thilin ei do na cho te nei do na eng kim in ei do na khang ka pu takin ei ula ke chumi helaya ke man di po ke min som ve ka lom em an di atian ni chu tu na mi kha soi le lok enge chuan soi le dui nem thu cha eng po ni the ya Mingalawa. Chanoga tahan ka nilawa re. Saint Mary atindo ma ni thai ba re. Khulo Mero Maria mui nei ma pawin khuen chilo atai mati wan ta ba re. le ngai tin atian Jesu tin ba re. ka lom atian ni chu ole ngoro hei ka dalok don lo play chale lok ro ngay mình marurubi khôi trang ngay
cái local trong cái thiếm lâu thì kha anh ta kan zo to tiro hun gan ti re lo nan kan pot toy ve kan ni pot toy turin min ti se kan pot toy char char ani naktu ki St. Mary's School chuan Teachers Day an mang don ani ala theng lova chu chu ani a chuan in naktu ki an mang chau dona nu le pa te teachers tia chuan in zirtir tu ve kan ni kan fa te zirtir tu te po kan ni ve ka chu vain nu le pa te po naktu ki kan Teachers Day ni ve kai ba ni ang ani de ani be ni chu mo chumi tan chuan St. Mary School Teachers Day tan tunami hi kan la ne Many students may not know, many parents may not know, many people may not know that on the road I happy Teachers Day. O Dr. Sarvapalli, Radha Krishna is the founder of the happy Teachers Day. O Dr. Sarvapalli birthday we celebrate happy Teachers Day. Hadi zong ha hadi ya le tan kan la ding shi do ni in milo en ru Anh tik lai mai po St. Mary's mi puite min ti lim ri em ring chin tu Catholic mi papol St. Mary's branch te chunga lom thu kan soya tin St. Mary's branch mi papol te hian in music video release turan neya min release sak turin Diocese Catholic mi papola kan director Reverend Father John Zaudu Sanga kan som ngale Ole hey St. Mary's branch te hi mi papol te hi kan model lin nia thil tam takin tia khami lelte awata pokhan nominee te khain nia zailamin ti thai hle maya in chunga kan lom tak zet zeta model branch cha chu kan puang chia lo na chewa model branch in ni ti kha ria ula kan diocese stan mi papol branch en ton tlak takin ni ti kha ria ula in chunga kan lom em ani ti chuan he music video hi Centenary tun kuma kan Catholic Centenary thupui Catholic rin na nun puila puang chuak ro ti man ruwa ani theina turin lom takin tuna hian katlang zare CD ni ai photo le kan director chunga thilung takin lom thu kan soye kan music video hi kan soi fialo kanga ahla thu pui hi kalome o tharau thiang lim ti ania Dr. Ramdin Thara Sailo phua ani chuan music soundtrack vel min boy pui tu hi bizata Sailo studio ania recording hi tharte hi kan riam kan ria in ka ring kan milar ve zai thiam lar ve ania ama studio recording hi minti saka achunga lom thu kon soya tin videography minti saktu hi ai chung ania anni poyanin in home takin mantlom takin minhan ti saka minhan cover saka anchunga thilung takin voina hian lom thu kan han soi ni salangin te chuanin he kan video hi
cái mà này channel Saint Mary's CMP thì channel kan nei ve a chuta chuanin thlir thein a om don ani ti kha mi puite riata kan han puang zar ani kan lo me Anron soita kan khan Saint Mary's mi papol music video khan natsina kan sayang khanin hetan lai monaron kalte khatsuanin voice som ayatam kan lo view sakdonya CMP te hinchunga lom thu kan soye tuna chuanin kan hunte amor kan ron kan lo bok don to anga vote of thanks min nei sakturin pujon na sangliana kan some ole voin kan program a khanin lom thu han sele tur tam tak a oma amara su a toy thiang berin sei kan tumanga chuwang chuan mi puite khanin lo ngak sham ila a thome hey cái hi hay hot đâu mấy cái này sợi ôm đâu sợi lộc tế bọc ngan để thìn na chứ vang số là giặc con còn chia đòn này ole mà sain với nia local khom zong te Parish Pastoral Council mingin lom thu kan thil sewa chỉ bay kan buk bok cheu này amas tabera kan seidu chu he kut Mizoram Catholic kumza nale Saint Mary's Parish kut voi som thum le pani na min mang thei tura pathian min suai tu ne da lom thu kan soi kan ti mak mo ni ya lom thu kan soi ani pathian chunga lom thu kan soi ya tin Mizoram Catholic Kohhran Saint Mary's Kohhran tepo adin thena na thanem nga taka sul lo su tu te zinga he jubilee hun mang ve thei talo te pathian ko sang amual min liam san tu te zong chunga Parish Pastoral Council chuan lom thu soin kan chuang tak zita vein hun mang ve thei lo vein hun he mang ve thei se kan han ti tak em ador le chuan vein kan hunte kan son mangai poimo kan bishop in minon tel pui wangin lom thu kan soya Parish kut kan manna hian tunge tu tenge niang chan vo poimo changong ti hi kan silpon angai tu chiang khop maya ta sun kan bishop i ril ruwa lo langa ani han ati nge yangai ti kha Parish Council chuan thutluk na asiam ani zon voin nia miron til hotin sak awangin lom thu kan soi ani tin kan pui thiam te voin nia local khom te an zawai hianin an ming kan lamanga loading sela me pui lampang te khanin kan lom zi antina na khanin kan dinganga an chunga lom thu kan soina na kut kan benga nga isuan kan lom sia kan tir don ani voi thum kut kan beng don ni o kan lom sia antinan kan pui thiam Father James Zodin liana loading sela ani loading vek sela ani poka loading sela chuan Father Jerome loading le sela chuan Father Zona chuan Father James Father Paula Father Kalepa Kalepa kati Father Gabriela ka sai suala loading Father Gabriela ani he voinia he hun poi mo tak mai olai thu into thaya he hun poi mo tak mai ron man pui wangin Parish Pastoral Council chuan in chunga thinlung takin lom thu asoi ani in chunga kan lom adot le chuan kan sister te le Kohhran tlang sang changa Kohhran soi tu local te kan sister te po khalo ding nge sela Kohhran soi tu te
ให้เซนต์โดมินิกบรันสเตเซนต์โจเซฟก็ทันช่วยตู้แต่พอเราดิ้งเสละออกมาอังค่ะโอ้ตัวน่ะซิสเตอร์ซงแต่เขาเราดิ้งเตะเลยอ๋ออินซุงะลอมทูกันเสียเต็นไม่ปุยบรันสังจังโลกาลเตะเฮเซนเมริสก็ทันเฮลัยมุนะลอมซงเตะก็ทันไม่ปุยเตะซุงะพานลอมทูกันเสียตักเมื่ออันนี้อดอลเลชวนเฮเซนเมริสปาริสในตู้จังกันปุยเทียมปาริสพีสฟาดาร์กาเลปเตฟาดาร์เดวิดเตเลเฮเซนเมริสก็ทันแต่สุงอาเฮียนปาริสคอนซิลส่วนทิ้งลุงตะกินลมทูอาศัยเซนเตนารีเล่ปาริสกูดโหลดทิ้งตะกากันลมเทนตูรินอัดแห่งตู้เล่อันไหนตู้อันนี้ติอินเชียอินอันหุ่นเล่ท่าตั้มตักอันเซงติกันเชียตินกันปุยเทียมเตเล่เฮเซนเมริสกูทันมีปุยแต่สุงอาเฮียนปาริสพาสเซอร์คอนซิลส่วนลมทูอาศัยตักเมื่ออันนี้อัดเล่ส่วนเฮเซนเมริสปาริสกูดเล่จูบิลีกันลมนาตูราไอเทมในตูร์ซงอารวดเตโปรแกรมติโหลดทิ้งตูรากันเบสซงเต็นชัดตักไม่ยาอินโตอิรอนติโหลดทิ้งฟังเล่มูนอมเล่ทีร์ยังไงทีร์คำอมเหลาตักไม่ยาอิรอนเปอร์ฟอร์มลำวังอินปาริสคอนซิลส่วนลมทัวเสียให้ได้สิใจโพลเตโพเทียมตักไม่อินอิรอนใจเป็นปาริสใจโพลเตเลไอเทมสังปรันสังไอเทมในตู้เตอินไอเทมข้าอามูนมาอัลฮิมอมาอินติโลทิ้งจุฟังส่วนเฮปาริสกูดติโลทิ้งตู้เตอินเนียฟังลมทุกันสวยตักจัดอันนี้เป็นอบิตะกินเซนเมริสปาริสใจโพลเตอินส่วนอมาให้มิวสิกวิดีโอเตอินบอสเซียเป็นCMP เตปอยน์ข้าเซนเมริส CMP เตมิวสิกวิดีโอเตปอยน์ซีมาขันเดข้าปาริสมิงชัตูอินเนฟังอินจุงกะขานปาริสคอนซิลส่วนลมทูอาศัยอินกันเซนตุระดูสักนะกันหลานเจ้านี่เป็นเวนกูดเดนเซนะฟอเรสต์คอมมิวนิยนจังเตเลconfirmation จังเตอินกัลเจนะตุระดูสังนักกันหลานเจ้าเว้นหุ่นป่วยหมอตังไม่อะข้าเตียงหุ่นป่วยหมออินจังเทข้ากันลมป่วยเจ้าดูสังนะกันหลานบกเจ้าอันนี้ตัวเทงเป็นกับสายตอนกับเตข้ากับกัลซุงโดนะจูฟังชวนหุ่นอะไรตัวระวังตัวเลี้ยชวนสกุมเตจุงอาคารลมทูสวยเหล่าไทยกันเดลวะเวนียกันหุ่นป่วยหมอตักไม่มิโลก็วรสักอวางินอินจุงอาลมทูกันสวยอันนี้เต็นเวนียกันหุ่นป่วยหมอตักไม่อารมณ์ตักโปรแกรมเตเฮลายะอากายช่วยตู้เนี่ยโซตักการุนกายช่วยตู้นุลากระทินนี่แหละหลังฟัลไม่กลับเตอินซุงอาคานินปาริสพาสกาลเซนชวนลมทูอาศัยอัตบเบร์ดตูกษัตริย์โดนอัตบเบร์ดตูชวนเว้นโปรแกรมติดหลอดทิ้งตูเตซีงามีไปหมดไม่ก็คือมีปุยเตอินนี่มีปุยเตอินไปหมดไม่อะมีปุยเตอินเตลชวนข้างไอเทมในตู้เตส่งข้าอันไอเทมมาค่ะมีปุยเตอติลุตูอติโรปุยตูอินเดียฟังไอเทมติโรปุยตูอินเดียฟังมีปุยเตเห็นปุยหมัวจูฟังชวนโคทันโปรแกรมอินไงปุยหมัวฟังอ่ะโดไทยตักเละทัดตะกะอินเหลาเตลฟังเฮียนเฮปโปรแกรมติดหลอดทิ้งตู้เตซีงมีอินเดียมีปุยเตเตลชวนกันสีตะค่ะมีอติหลอดทิ้งตู้เตอินนี่ติกันสีค่ะจูฟังชวนอินจุงอ่ะปาริสพาสกันสีชวนหินลุงตะกินลมทูอาศัยนี่ตัวนั้นตักชวนวินาเราก็ซงเตะโปรแกรมติดหลอดถึงตู้เตะอินเดียอินซาฟาจุงลมทุกันเสียสิ่งไม่กันในพอินข้างซงจุงพอขันลมทุกันเสียอันนี้กันลมไหม
John na sang lian chunga lom thu kan soye tuna chuanin kan hunte kalkhomte ba somna min chin turin Saint Thomas Parish Priest Reverend Father James Zodin liana kan some kan zain dingila voina kan nu mari kut kan loma kan he parish kan nu mari thazar noya tong tai sakna noya lo parvul deu dewa chunga cheng tele mi pui zong song tele kan pui thiam kan brother sister te po pathian in malasom zel thei nan te kan zawai hian kan nu mari thazar noya him taka kan om thei nan lalpa chin hne nom ro se pathian thileng kim ti thei pale fa pale tharau thiang nim chuan mal som cheuro se olalpa I hau sakna ta heng I thil pe kan don tur tenen hian malmin som ang che Krista kan lalpa zara amen ropui na chu pale fa pale tharau thiang nim hne nom ro se ati rau mangin tu na le chatuanin amen pale fa pale tharau thiang nim mingin amen